Mama wakwaba, wofreme Adjoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo nipe ya ode ensem we etu dwa me de ebrewe oye NPP communicator ewo Facebook okasa de ba NPP amayoko na omo ekire se next year nyame ya adoma breaking date no mo edomo anu aka no eyade a enye ka keke e no mo aka omo ye ho adwuma ne santi no ofri amanone eba Ghana ebeye interviews ahoro na one notness ni bi ekokasa omo nsam omo kai na ne se eye vice president Dr. Bawumia ono onye corrupt ono ye not na and on man penny dada John Dramani Mahama so ye not na ono NDC na NPP di no mko yi no onye corrupt on man penny dada John Dramani Mahama eba na corruption na oye mu king corn odi mu hene nti nya de aba no beto de ama on man penny dada John Dramani Mahama na notness na omo aye baako omo de odo eni je keka ho ebeto aba de ama vice president Dr. Bawumia because omo gidi say eniama power ni mu a obetimi aye e de abo o man Ghana buso of me ka sencha ni ti nsema o de etidwa intino fie obi the vice president wo we the vice president and the president da na so ene ye compare record a na minim say wo hu a twan yo minim say wo hu a NDC for tie omo ko print Mahama achievement no ma print Bawumia achievement no mo dey go no mo say yen compare and I laugh. Why would you want to compare Obi or no in the president that to be on no device? So compare there. Yen compare bra na Mahama ye vice. Any bra Bawumia ye vice. Zero. So Absolutely zero. 80 for me. It is a good evening. It is a what we are trying to do now. Me bon pa ye say Unyame ya adum ni edibro nya wi communicators, no, especially social media. I am sorry, they near idea say to the Charlie Badasi. Felix, maybe Sabaka Banawache, we are my we and I may call Miss Mepe Fugu Papa because of Bawumia. And I may call Alaba. I am Bobuano, sorry. Me call I'm Bobuano. Me call Hong Kong Muton, a you are and I'm Semepe. To a year back, come on, I'm saying, I did the Bawumia who jim. I put as about me to Fugu and San or Chame Bako. Or catch them say, but MPP for Bema Bawumia pa be do manima or no 2 fees or status or top NDC. But or more NDC for no or more not in an or Montenegro or you corrupt. And this NPP for the be bad dia. You're seeing na. And I'm saying me Bawumia anti the museum Fugushe. One will ye back 500 Ghana. And what the time me. And then nyame adma na si amedi be ye mi shows no and am di ko and am neighbor we call bantama no. Steven, God bless you. That my network. Next year say na we are for God we program Saba power the break akra na fe ye ne mpon me chia mo am say me fred mo be na ba na do bet of kra am say brilliant me ko happy Christmas ni me mu also me mama fishapa I didn't say ya tu do mu kakra nti ya tan ko politics mu kakra na je e be say the Felix kan na ye di brilliant wi a ani be start say juma na me nua Felix so me chia mo bo juma o say ni je unum no Fie ya no ayira wo ano ayira. Oh, Waira. Utumi Happy Christmas, Sister Evelyn. God bless you. Is it? My kwaje fufro say the be bite with the bunya. Oga anya for ya you beautiful papa bi anso we call am. Oh, for the Merry Christmas, Ochimai. I'm doing well. Thank you. Eje busia na metie mo am se na me dwale tama mo ni me join na iti na Felix. Ofie Sister Evelyn busia say your hotin dia check message me ya ko messages no busia say. Sister good. Okay, yanko, saba yanko. Em se na me nya Felix ma suggestion na busia ye nyina no sama pass
mɛka wɔn aboka Japan nsɛm na Felix kan ne aladeɛ no yɛyɛ nkora but you became disappointed. Some people like in Japan, Alan Martin, what is a yana say nipa pen cray, but we are some maybe do a channel pen cray. The music will Yami ado Mr. Evelyn ho ye pa na nso ai. Me ba saba. comment you. Saba we ma me make you one ai bi wa anafe me ma yencha ai phobia member. Ansa na fe wo gbowrem but me pese me kasim bi wa ha say ma yemfa attack no en Your first one, Matime ho, and that political party called MPP no. Masa short memory nim. And you bam nasa baby jina. You have to build your base. Now consistency. Jina ye wo party no. Yes, sir. Do baby ni esi ebe to me a. Or mo be chire wo kafia. That matime ho amre bi papa yi kwate do ho ba san ba e no e ho asotwe ni o kasa time no ante no ho ogina din a enka possibility there enko na be ye threat to Bawumia no high but me sa ka ko wie se ebre bia ni nipa bia wo ye o pool nipa ema a particular group ye time ye nyina bibia ekwokyere se Bawumia na pool yes said minia ye di ka kan ye call contest mpanyifo se ye fie chi nia bofono ne ye kwa ko pedi obedi party nanim we si we na ye obi abaya enkaye but I was say ba ko so na eba nyame ya adom ya akoya asundie bibia boko ba ko aba enti nkade abiem na aka ebiem na aka a yɛda so tie kyire sese wo a wo sabi wo kuma honorable Kennedy Japan wo kwa ma no kwan bɛɛ so wo a wo kuma hwan wo kwa ma no kwan bɛɛ so sese ani nyinaa no bewie sɛ ɔsono busuakuo ni yɛnie yɛyi leader wie yɛ nyinaa yɛ rally behind whoever yɛ choose no what I say nyɛmfa no ɛnkɔ enti study na opanyin ni ka no me de enka omo no answer yede be mo should be in the intro keke eni kwase mo that much time bet na omo ho because omo de enye eni omo na ekọ ya no ma omo kase yemfa tuo ni sekan hyehyɛ ho kokuku pa wo ho no omo de eni omo kọ omo no mbe ka asama so ahu we mo meza de omo ye friendly meza so omo to ba ebeto ya dufo na dufo ya nom no omo ne no omo kokon no omo akofa kromfo ede ne ba so zambe wia Ghana no ho na ese shift your attention no ede ko because ekoba se ni within ye say na no omo fa ho omo so de omo ya de pa omo de ni propaganda no omo afa ho no enti no omo na ese ye focus wo omo ne achichi omo fine we mu bet na ho aka ho obi anka ne ye betime yi o ma no said the opinion ni kana yem ko 5 bia atim di we akoye fie ntokwa so unse sekan no abade de bowuro mu aboanye no ane de bo ewom so so ate no ho de but twa we san omo san ye nua no what I say nti eya na ebia omo de asemba ye ni akọ ni em focus on yen ye de ni ya nom no me de ya nom fo ni hiam no omo no ye mo abone a omo nya tisi we fo ma nyame anya wadom mo ma wi yi bia spirit omo a hye omo se todwe omo be se fu no what I say because okay. they ready say ye benyen kokọ na akụkọ ni nyina na yakọ ton kosua ye ton kosua ni bi ni ye ton akụkọ no ya na nkụkọ buo ni ye di koso ja na ase ye di koyede nkụkọ buo na ye bebobọ ne nketewa no we koton we are near we are not ready for that for any visionless corrupt leader bia ntino omo na ye ma ye ni emre wo mo so e na omo so de ye ni mo omo ne ondo omo timi ye na me ya adom ne bibia oman no ekoso kama say ye interest rate was high because risk what bosia bohun wo Ghana high identification no very poor and nyame ya adom ye de Ghana card aba ye de cheche